Nakwenda kuba nimbara mukyandi bagamba nti mwebale muno kuba ni muri Akitara TV mwebale muno kuba ni mutuhondera kasumi kanu kenyina mabara jura syo mwendo musajja muri somwe haba muri of course mutekanza tujalike tuli kigorobya mbana bakwamugi tukwenda kubazabazamu n'abantu abali mu kichoka kino tukenge ebintu mulingo byemere tukenge ebintu mulingo bikurubatamu in the special week ekwijja no actually weekend ne week ekwijja tuzeta school fees week entagani mbagamba nimbagamba nti musimu aura ka sente abana bajja kuba ni bagaruka yesomera abana bande batandikire bakatandika sabite kusoma abandi abakushinga bajja kuba ni batandika sabite kwijja so orata otayawira ka sente ka fees akasente ka requirements akasente ka uniform kanika kaire abandi mujja kutandika kutera amasimu numwehora mujja kutandika kutera amasimu ni musaba abantu babakula bakwanga kubayamba ni mbabihirirwa and yet ukabanya abana bakahumura almost 2 months ago wakimanya nti abana bajja kuika bagaruka ya isomero and you didn't prepare so ngwenda kuba nimbagamba nti kanu nikakaire of course all responsibilities zaitu tunakuwa tuzikiriza nkabazaire and nkwenda kuba nimbajukizo nimbagamba nti maze kubagamba metekaza tujalike and of course tuli kigorobya but munyikize mbagambeho tuina Bunyoro Kitara Convention eyo murundo gwa kabiri omwaka guno gwenyini 2025 bano aba Bunyoro Kitara Development Association ekitongole ekiteraniza abanyoro bona abanyakuhangalira munsi za heru za bakutekanirize okutera nakunu kwa abanyera bali munsi za heru Bunyoro Kitara Convention eyo murundi gwa kabiri convention yabandize ikaba mu US and this time tuli mu UK hotel ibakweta Grand Sephia Banquet Hotel no bajja kuba bali omurubuga London and of course omutwe gwa convention eno bakugeta history and legacy the culture and heritage of Bunyoro Kitara so kwenda kusaba hona halo kali osobole kuba no yeyunga hali Bunyoro Kitara Convention in the special okusa kwetungira ticket yawe okusa kubooking obiri ne bukiali just pounds 10 zonka kandi abana bato kutandika emyaka 17 no garuka hansi nywenywe muri ba pounds just 50 ali adebeta osobole kuba no weyunga hali Bunyoro Kitara Convention yo mwaka guno ona hali mukali kwenda kusima cha person wekitebe ekya Bunyoro Kitara Development Association owekitinisa Gerard Nyakana webali muno mulimo gokora na hali na baneta cabinet yao yona committee yao yona mulingo mukora webali muno kubandura anti mtekanize omukoro guno gwa Bunyoro Kitara Convention so ngenda kusaba book your ticket right now just pounds 10 zonka osobole kuba no weteraniza hali Bunyoro Kitara Convention eri ebire okwezi 27 mpaka ebire okwezi 29 omwezi ogwa mukaga omwaka 2025 in the special way ojja kuba no sora kuba baina na activities nyingi zibatekanize tuina all white boat party no boko no yitaga kuba part of it ojja kuba no sora just pounds 40 ene ojja kuba Kisaru River Thames so na bensonge gyo nayo kusobora gisasulira and of course in the special tuina entertainment zembaga nizija kuba mu convention ejo bazine babunyuru bekole mbere mfigo west tuina Jesse Nectar Harriet Dinkenzi hamuna mnywani wange Amishakuru obonu na dinano obonu na DJ Shadina has mixing music so it is going to be a vibe so booking hati abanyakuli South Africa abanyakuli Qatar abanyakuli Dubai abanyakuli Bungereza henyini abanyakuli mu US abali Canada abali ona hali mukali abanyolereka tuteranize tugende mu Bunyoro Kitara Convention eyo mwaka guno gwenyine ngenda kusaba osigala ntekanda tujalike tugaruke n'abantu babo abanyakuli Kigorobya tubazabaze munabo tukenge ebintu mulingo byemereire in the special jura syo mwendo muliso musajja muri somo haba muri neko tuli Kigorobya unyora nyuma ija ko kali kasangwe unyora nyuma kabumana kutangira unyora nyuma ija ko mukali kasangwe unyora nyuma kabumana batangira jojo ile kama sikanzu mwena kirono rubugo omwana muisiki aramukyateiza macho oha Mwesigwa Lawrence ati omazire kasumike nokora hano mabaro man ande miezi nga kama mbare miezi katware miezi nkamusanjo mwenye miezi nkamusanjo waire no soma kwa ukaliko kusoma nkamara okamara ukakanga mkyakainga kakanga muyaka satu ni wilema byale mafiz obo no someranka ulisa wasomera kuno please isomero Uganda Matters Compressive atika kubotungo mtu naenda kugarura ya isomero osome
Anti nkusoma. Okusoma? Naye tekina uzibu. Tekina. Ati banzo tunule hali mu kamera bagambe nkamninya amabara gawe bagambe ne kilasi wasomere yo kangiremu obagambe haraba hali yo muntu akusobora kuherera okamara okusoma akuherere tunura ala kamera. Kakanga mu ya kasatu. Uganda Matters Comprehensive Mawara banyita Mwesigwa Lawrence from Ulisa district. Kabanyisomera Uganda Matters Comprehensive fees ya lema with the outbreak of money na shortage of parents ni balemererwa ati nyaroro mwanda guni gwa mulingo gwa ni bikanga unanyo nitaka kweia byange masaka watandika kweia bagambe no murugungu nabo bakurumanya nyakangiru mu gya kasatu byalema marabamba Mwesigwa Lawrence korogera Bulisia kyaro kyake goya singa ninkafunanga mugisa gwa kubesemero edenka muntu nyenyumiziro wikubanyi kubesemero mbena bera bange mubilas nsome nyeyongere for the best of my life kale ramukiyaho bakuzara kigoya ramukiyaho abazaire bawe abana banywani bawe mulingo mwasomaga ndamukiri ona baba na mama ense nambala muri mukwigwa nyara mukabanywani bange bense bachayers hobbies and orgies so life is like that moving on very well but not well because of fees you want to go back and study. I want to go back. I think when ngambire ebisoro bidi domestic impaye nkabisatu domestic animals goats cow pigs and miners azogambireke bisatu nibiye karosi be kurongo mpereze namba yawe yesimba oja kufuna bakuherera fees Kigali Mauli era birem baitu unyika inimbarwa ni mukome bihimba byoka bitaku mukome muleta hano mbakomeseho temuru idi mukoboru soga uri musoga koboru soga amaina gawo maina gange bandi tababiri janati bakweta babiri janati wavire wa naviganga waviganga wajenu ukola sente na ijenu ukola sente karibuza akabiganga gambala msiza kubona biganga mwena ogo ni musajja wawe mukajja nywenda family ata abana bali baliwa abana bagire waka yeso ati kigorobya mazemu banga ki mazemu myezi ena wakajja nakaida business zitambula zitabulungi zitambula bulungi zirabuzibu bona yeso baramusi abaidinda abaiganga mayuge mwena mbatumire baze bange bona mbatumire balamuisaku tulika akalavya kuli muri kakaravya kale osibe kurungi mpo obuberenge ndiye kumanya obuberenge mukubuteka munanka mukabada no mbuliro mukro how are you sweetheart how are you wazona ni kutira mic sweetheart how are you wewe jangu wangu tuogere baby how are you But sweetheart wangu mali ndamusobora kaine ensoni nyingi mali baza no nyonkubaza naiwe sweetheart wamaiwe omutima guli haliwe tina mana ngiya kuona TikTok ngiya kwa mfollow ingamba iwe banzo ngambire sweetheart amaja tugene kugulira kasoda ona babantu bense bakona ku TV orunyo lutakurukenga Bojo sweetheart kande mise ono kale byange byona niwo rabimara banzo ubamo mungambirire omusajja wafunire no murungi muno umusajja wafunire murungi nanga yereka kuswaza abo wakinazi na kwati bwensoni ni wamanyi ibo onda mukiriho amabaraga iwa amabaraga yaba mayonjo mama yonjo na mayonjo iri bara dia bakida bagumu obali abanyoro hayonjo ndamukiyaho hano nuwakora hano bani wokora ni wana kora
Oyizire kumubungirawo oba kumuleetera olugamba kumurora oyizire kumuleetera olugamba kunena buberenge kale oramukiyaho banywani bawe nkabasatu muramukizo wondi bamwita Prishira bayita ine ensoni nyingi akuswara oba akutina nyo akutina akwata okuntina obo wewe nkumuteera amasanyalaze timanyire okusemba era mukya boyfriend wawe musajja wange kani boyfriend muramukiro Hayonjo Mr. Hayonjo Hayonjo oketumeere neibarali baitu omukono guno kantakururaho enanka tukajuire mali tokundu mukaye wewe yabale kugonza mwenda muno nkwenda ongambire ompeye ebisoro bisate ebiri domestic custom nanzo kenkole sente kanja ati iyo yangire kubaza nanyo uyu mugurusi osebirota awono okima okwenanka hano akasana kakunanka umbrella yon omuheyo bitano nkabuli kiro kineko akuyamba ho musana ambulera amabaragawo banza baze nogu amanke baitu ono mazire kubaza nawe ati banza baze nabo kubandiza ningenda halindi baraganye tumusimalani bira bigenda bita eno stage niyo beta bate yana Kiriandongo eno bageta Kiriandongo stage akatale abaki bageta Kiriandongo baze nabo ramukiyaho kale batali ba nyonkoleke nayo inensoni nkeza abakazi nguramuke bright byarwanga bright kandi omusajja mukazi wawe tenyina mukazi ona bakimtamfunira omukazi akubazara mbuzara mutakubaswera tingo baswera gali mazima tingo baswera abuwaki oli malaya gamba nayo tindi malaya banzo ngambire ompeye ebisoro bisate biri domestic nero wewe ebisoro bisate biri domestic lere binde mere gali mazima lere binde mere toine ebisoro byomanyire biri domestic bisate obingambire manyire banzo ogenda alabo kangende haliwo wa maniyo wa maniyo sawa ndi sawa ane pikipiki niya kunagire niyo yonyine enu yenyini muli ba mawure rundiki atoli live Kitara TV Kitara amabaragawo banyita byaranga bright byaruhanga bright ono gwabaye naramukiya ara oganda mukizo mpule nagamba kuramukya bright ndikilia nyowe ona anga bagita Kiriandongo stage bageta plastic chonkera andi hano nkolera akatale hano abamanyuka muri bayingi hano bamanyu akuba timu niyero baitu kandi babasabura muno bibamu arobo gatashera limuntu wena bamutera ngambire ebisoro bisate biri domestic amazume tinku bikenga ebisoro bisatu timbikenga tokubimanya tingu bikenga nyo mazume ramukiyaho abanywani bankabani babo nkuramukya ba boda nkuramukya mugume ndamukyo ni sakasa kabaza mabaragawe mabaraga bajungu ndamukya mutano wa sabiti alinko ngunu wanu niwogo ndamukya na hala ni wangu ego tibahoireyo oramukize bayingi muno on saka abaki wita saka nyowe okwa sene kantwara muno mutima ekakutwara muno mutima ugenda muno ngenda muno ngambira abasambi nkabana abo manyira bomaniyo abasene Bukayo Saka David Raya Saliba Martinelli baito omutindo guli kutasaze omutindo Aseno emkya kabiri bikuruba tabita byasene akasente mukorano kikorobya okuzokaza kwabaite kuzoka muno baitu tukufuna era mukiona ibachali ba mukabasa namukire mugume yaramukya team Love and Power Kona Boys yakenya ramukia mkazi wange mkazi wao bamwita bati bamwita Teddy omwenda muno mugambo mwenda muno mpereza yebisoro bisatu ebiri domestic ente mbuzi na ntama oba ino kyaenda kubaza kiki kyotabalize baza mbeko nakubaza tunansonga zaitu Ndonga zaitu bitumigiriza hano jibaze tunura hala kamera gibaze aijanu iyo ijakuru kukwata iyo tunubaza nsonga ke kuruma nsonga yo kuluma
yaba boda kandi baba boda baireki Bakukwiba mu kamera. akale batulugunya buwa bakubaturugunya baroho balinka babaze baza babarangire jabaza malolindemu eh jabaza atokubatina nkubatina kubaza kundumba bajja kurumba basa kundumba ati ndikubano na ativi onyini iyo amabara gawo Nyewe banyata mugume makurisironi Kisiabe boys. nkurura hano ojwaire kigambo I love you Valentine esembera ino inategeka Ntegeka nyina. Nkulia sene na mukonze babwange. umugonzi bawawe bamweta bata Bamweta Kasesaki omubwati. oha Kasesaki omubwati. kasesaki omubwati mali to muchitingaho Ebyo tibikola nyo. Bya baza mazima mazima. Osakuduba no Tinza kudupa nyowe. Ngira omuti. gamba nfeera hano Nfera hano. abasajja balina mukazi omu bakyali Nga nyowe. bo bakakuroga Anyeti irogo tiringwata. Irogo nyeti ringwata. osabaki osaba ruhanga Nyowe nsaba ruhango guomuwe mwiguru. ramuki yabo banywani ba nkwe bayingabo kusakuramu Nye ugya kumpa nka basatu baramuki nkulamukia Bosco omu best friend ninja nindamukia mtawani wa Sabiti basatu wabo abo babiri ninja na muzeyi bodaboda mano nakaikolile mukintu onu no muzeyi ogo tumweta muzeyi jaja waito hano onu nuwaki kairemu anuwa chairman wani chairman alinka Nisiba chairman taro. stage ogibairo nekola setaka isi Ya nyoni monyi zile omba zileo. bakuzaranka Banzara Kisukuma. sukuma hano amabara Musobozi Jackson. Musobozi Jackson ramuki haba kisukuma Bakisukuma bona mbaramukize ndamukize Isonyo Jackson irimba ndamukize na mutabani wange Magezi ndaguze na mwana wange Talemwa na mukazi wange Abuli Unisi sente zikuzoka hano mbabona sente zonti toti zikuzoka munoza so banzo mpole ya mahuli nka 3 mpora yoti ngenda kunyaga ngenda kukuhereza okumpereza okumpora mawuli nkukuhora beto mbera nayo kugirura ambe mpora tingenda kunyaga unja kwe simu namba yesimu nokora kandi atubu nanyo waduka tingenda mugamba ntingo wewe ngenda kulekera namba ya simu baratutira nturabagana ante ujja kugura muzinde zotunziremu kandi atizintunzire niko gano magoba nanyo kikominiki onkuli yaho niwo okusinga kutunda amahuli muno Kigorora kandi nino okusinga kutunda mahuli gatembere ati sasa no gali azende zinga tule tugigulira mtwaro gumu na 12 nozihamu tule kandi nkulya mu 13 nanyo wa boiro ni yanka mna Uganda okuba noli akasente kaikire kandi mbera ngero kweroho kuli kweyiya kalera mukiyawo bakasitoma basinga kugura amahuli Kigorobya muno haronkura mukia bakasitoma bona ba mukigorobya muno hona na saidi ya Kibenge ya kapapi nkaha noko ikai nigwe mulimo gwange tinywa mafuta ntingo ndachulika bigere kiro kimutunda turenka zinga kiro kimunkutunda turezange nkaina akasente nyiyanka mna Uganda cyari nkusaba bakigorobya mwebali bwagizi bwanyu bakuhagira bangero kuhagira mwebali kumpagira kandi muongere na kumpagira mukazalata mukazi aliyo ali kurungi kamjarambana akabainga nina bana umulimo gukora government yangu banzo ngambire nanka ebisoro bisate biri domestic ebisoro bisate byomanyire biri domestic ebisoro bisatu ebiri domestic biri kao gote shipu yo babikwebera nibye deni na kende na dogo kazina kaka kunyumira nkakuterere kazina bya Ruganda bya Rugungu kala ko Rugungu kanzinire mno kanzinire Rugungu kazina kasinga kunyumira
ntoli kipede kili mu kipuli nti waizwiri mwine ino buno lubamo linanasi maya ngonzi zonkusaba ozimpe otabaka weneka wechala byange byensenya kuheri nti buli kiro ndala ninkolota ngonzi nizikunsi ya bebi zambyalire y'omwana tinzere kinkalala ntakuweni mutemane godangeta kabicyankole mu mezi ndala ni nyandara nakakonkona katodobo olumye wetekere kyoleke tunyumye mukazana kubakora byaisunge nyakabyole lubyole wokenge tulombere masangani gaunyanjwenge bamukali wange onzete ibange tubyale bana bantu basenge nkwiza timba tutenyi nabuzane bakululu tuzenyi weekend nkusina mingalangu le makota gabiri na bitano kugulira kanta osekonyu mirenye kwata ako haya kazini arajeje ngaganyenda kakuterera mugungu nyakabara oho ntaramukizana ono wamanyu muramukize wakitinisi ojwaire kindi kibakita en fashion kienda atogero enen niyege bagita bateke ekigambo kindemere kusoma GNK amabaraga tumusima wabyona kigorobyo okora mulimo boda nayo vugira bikurubata bite porampora baitu bagaba boda mukwana bakabandi kobe muno kabara abachumita ba habakini mukwana bakabandi nyaba boda kanda ati busautabu abo wakini mu ati mubati kasaba kuba nanyirira ibyo tugena nabigenda kasere tuba kuba tukakora ramukiyo abanywani bonka basatu banywani nkabasatu damukizo Bosco boda na Emmanuel na Kasanga banzo ngambire ebisoro bisate biri domestic ebisoro koko on bamatabata mutegere wama ngambira ora kamarogo ndingu on mukama ibara kiyono on smart kid ngambira ebisoro bisate biri domestic nyo banyata Bosco atali smart kid kwa Bosco ngambira ebisoro bisate biri domestic manyerente amanyampunu amanya nambuzi mabada mukyaba bantu bankabasatu namukize mutegeki mwana waffe singa kumeta mwana waffe yamukayo ali wabukona yamukayo na Bright Wandarage baitu bagambire esente mukuzimalira mbakazi kwa atali mpora atali hona mpora zona tuzitwara mbakazi kwa kwa mali kwa kati zitito tukutwara zitito izindi nisikoleza wi atali zona tuzitwara zo tukutwara zike mwa David beta downtown tukutwara zitito atali zona baitu ebyana lesera byana biriyo bazima biriyo byana nizo bitwara sente za byana biriyo atibi kutwara muno bya tukubya kipitito tikatito katito ntubalira boga ura noenda noikayo kalosi be kurungi onu smart kid enu saruni ketaina kiapendo enu ketaina kiapa mamyo sibirota kurungi amabaragao niwe mukamuhana kokotaka tayiro hikiapa njakiteka ati iyo oli mamohan nuko tugiruke ibara nyoba nzakiki tinkafunire ibara bakwetwa akiki hati gitume kyo muhendo saluni gitume kyo muhendo ni nyu niwe ramuki yao bakuzaranka nyoti ndawa kun oli wanka bundi bujo oli wa bundi bujo abayo babetabata bamba abakonjo eramuki aba bundi bujo kuramuki mama wange na dadi wange banywani bange bona banzo ngambire bisoro bisate biri domestic ebyomanyire ebisoro bisatu ebiri domestic ebyomanyire byomukisaka bisatu ebiri domestic lion
Manke. Then na zebra. Na zebra. Tugambire salon tujya gihibaraki. Moses. Moses. Kyo muhendo. Litakueba. Oli. Aba masaluni. Onu kataina ba customer. How are you? Wewe bale kunyirira. Bale kusi. Banzo yemere. Thank you for looking nice. Thank you. So what is your name? My name is Nyangoma Rachel. Nyangoma Rachel. What is the name of your boyfriend? Of my boyfriend? I have a husband. I not have a... You have a husband? Hey, what is the name of that husband? Mutegeki John. Banzo mramke mugambe Mutegeki, I love you so much murujungu. Mutegeki, I love you so much. Mliyongera ho bugambo burungi. Bugambo bwaha. Ati okora hano? Okora hano. Okusiba isoke okora biki? Okusiba. Okusiba. Dyono kulimanya. Ati okotasibire. Nyoti nsibira bwokuba isoke liruma muno. De kuruma. Bino bimazire mukasumiki. Myaka ena experience ogine. Era mukiya abanywani bawo ba customer bawo nkabasatu. Ndamukiza aba customer bange. Nyaramukiya na boss wange na baneiba bange bona. Na baneiba bawo. Mkwendo ngambire baga ni wahiba. Nyangoma Rachel. Rachel ngambira yebisoro bisatu ebiri domestic. Ebiri domestic. Ebisoro bisatu. Elephant. Lion. Zebra. Karosi bekurungi. Kazina kaka kunyumira nkakuterera ko rugongo. Kazina ka wa. Oli muki. Nikara mulango. Mulango? Alango muziniki walanga aliyoko. Kale timba manyira bwokuba nyonkulire kuno. Okulire kuno. Okafoka munyiro bakakwempako. Mpako. Amoti nke yange. Baba bakimuli kyameza. Musibire muta. Bagamba musaruni muna baba mwengambo nyingi. Hawaki. Ngamu karani mugeya abakazi ne mugeya bakabandi. Itwa ebyo tutubikora hano. Timubikora. Tusikiriza mbe bakastoma. Mubasikiriza nengambo. Kwa. Customer sakwija no mutangira no mara kumutangira no muramukia no mugamba customer tukole bata na kusobora ati mbozikize musinga kunyumya musaloni kunyumya ati nkaitwe tukunyumya about business yes baitu no masaloni bagambira ijoire mwe kiba basaija hano tikiro kia mali muno ramukia baro ate nyimbalo kali nkulamukiza omuwati wange. Bamweta bata. Julius. Leka kundu. Yes, of course. Aba Julius baba ba moti. Wa! Nalindi liyo abate. Baba ba moti. Neda. Ramukiya una mukabaro. Mukayiba nyomba lali mulamukize. Mugayo mwenda muno. Mwenda. Mugayo turolere kurunge musajja waitu. Musajja murorere kurungi. Banzo ramukiyaho nabandi bakasoma bamabandi kabasatu. Bakasoma bange nkabasatu. Bona mbara mukizere cyo. Mbala ali muramukize customer wange. Ogo nwasiga kusibira hano. Oyego Helen my best wange muwatogo. Besti. Gogo nawe muramukize mbala ali. Ngambira yebisoro bisate biri domestic. Biri domestic. He goti. Kahu. And another one. What? Pig. Yes. Onu customer wana wakusiba. Onu customer waitu. Customer wosibirota. Kurong. Kono zoko isokeri kujwa hizi. Ya ni sokena iri yesente bese no bali tabatali nuli. Tindi manyure baitu bano besaloni bali manyure. Eno bageta dread. Dread ziba zitunda mitwaro musanju kusiba mitwaro ebiri. Sento kuziyanga. Business era business yayengi nyegesa. Otamusomesa. Baitu no musajja na kuhaya kasente no siba. Wallahi mbanyagamba akasente okaya kaka koteka amaseko le mitwaro 10 amabara gawo. Amanyire Gertrude mpaka boke. Ndugira hali kyaro byamba mwa mzee juice stroke kamukumba. Gezirwa bakyara byamba. Ramukya bakyara byamba. Ndamukizanti wange Nyangoma Dr. Nyaramukyao Ankotu Wesige Nyaramukyao dadi wange Nyaramukyao Chairman Kamukumba wa Hoima Central Market. Hati kunu yo kigorobya okora. Kigorobya nyegesa. Usomesa yo. Usomesa. Baada batandike kusoma.
Batandikire bona? Batandikire private. Ya private. Okusomesa obumazire mu kusomesa. Ndibo nyatandika kale. Baitu tibakubanyaga. Bati batunyaga. Kambaze ono kata ono muki munyoro. Ono mururu. Mururu jatu bazoruru. Baki okwiba mwana kigorobi. Banzo. Leka tubibazo. Baza moruru ramuki abantu ba mururu. Orinedi Grima Bell ankunya Glomungure Gloria Aicha Kasatu Village abin Kigorovia abiga Cathedral yukuya una boruko de akuzinga nili akuzinga ikalino Cathedral yukuya afojo mcha Kasata fo ringe Kamila fo ka enjoys bera mutera kono ber ache ko mobe aganda kubakora okuru Akusema abazaire bayi no bakuramukyo. Abazaire bayi. Kazina kyakorurura kakunyumira. Kazina? Avoy makanire. Akala keddi. Kazina ki. Palakidi. Tim kurieku am ngel kuri kayo. Kay tim kurieku ngo konpirino kuchiri. Ni saruni bageta ba. Rorini bitesa. Rorini. Iyo Rorini. Nyondi mukozi. Rorini alinka. Rorini taro wa inambara ali. Ata bakwenda kujja kusiba isoko kigorobi abahereze namba yesimu 0 msanje 2 nsanju 35 0 35 atege ya Rorini yo ya Rorini Beauty Salon. Rorini Beauty Salon. Kale musibe kurungi. Mami osibirota hati kono iruka ni wakutunda embazi ni hansi yenanka yesoro bunu kubuteka hansi yorugabene kauno ati kakanu kakubaka nanki kanu sore werire kakubaka werire no yendanka iyo ninkutira wakandi ati guno mulimo gumazire musumike guno mulimo just nanyono bongutandika obutandika ombe just ndimbe mu miezi mbe ati umubazizi wenkaito bamwita bata mu rujungu umubazizi wenkaito alero ali mazima omulira agambe manya kumweta manya kobula ramukiyo abantu bawukabasatu kana tindaramukiya amani nubara ndamukizo anti wange kiesigaho nyaramukiya na anko wange watonyaho nyaramukiya na mami wange awikara ntorokaho toroko banzo ngambire ebisoro bisate biri domestic bisatu byonka ati ndagamba bira bisatu byonka biri domestic cyo kubanza kisoro aro enkoko yakandi aro embata endera kusemba iki akasatu aro nanka nibazita nta pigeon buno pigeon kalosi be kurungi okanu mukunywa kaki eyoli mukizimo okutinko kwatirayo jankukwatira hano kanu ke mukunywa kanu amabara gawo amabara banga wakata opio mic opio bokora muri mu kigoro mbazira enkaito nayo kubazira niko kubazira enkaito mmanyire bamutakobura ramukiyaho bakigorobya baruka bakigorobya byona ruli binabe ndirugana kutalibaniza baramuke muromanyire amoto dano cheka matia kigorobya kaizo adaro ne mazire umaziro sibe kurungo pio obo balize bikitimbike ngere owa Uganda Cranes osibirota mami osibirota baza onanyowe mami osibirota kwase yebale okubazirira ona lesero rugoye kumubazire aba uniform batandikire kureta bakiyale bakwesunga baina kuzireta ati ni yenu season ya uniform ni yegyo umaze usumiki no tereki arana miaka 10 okinamo experience yamani ndamukiya haba ijukuru na abatabana barabali abaharabana ndamukiyo wano baramukiya nkabasatu abakula mutima nkuramukiya Dokas Katusabe ndamukiya Mildred atohora hamna kemikisa Madrini Katusime Janet tibahoire ati uniform yona nka kiteteyo kibazirira sente zinga kiteteyo
Tete yankebazirira Mutwaro. Mutwaro. Bantu balina kuleta uniform babazire. Tine tamu ya kasatu. Ego. Kigorobya yo milimereta. Milimeri mwe kuli batampora mpora. Mpora. Karosi bekuruma. Ndugire ogayira. Akwenda ki? Akwenda ki? Wama bagambira okwenda ki? Banzo kingulewo. Bagambira inensoni. Kandi bakunyetere nkora muki. Tizire ensoni. Za just bakwepati ko bigambo byabo kwabo kwamba entaro nibenda nawo mbale mbaze munayi. Ati bazamu nanyo. Timanye wenye mubere muri ansonga. Bagambire niwe okusa kubaza bikuruma baboda bamuno. Ebikuruma baboda bamuno. Tikiro kikubaruma irombe mbere ya kasente yo. Sente zibuzire. Sente zo zibuzire. Ati mukuzimalira downtown. Za turagiye tutayinazo. Timugiye? Kwa. Ramukiya ukale banywani ba. Ramukezo boss kanya kola stage eno wana. Orimo yemerere mu kamera rugayo. Wenko. Ramukiya akusembaye. Wao gajja kunkolera. Ngambire ebisoro bisate ebiri domestic. Ebiri domestic aroente embuzi njakangira yakaseki yakasatu arone entamu karosibe kuruma toramukize no kuramuki akwa nayo na nyonda mukize ati garuka mokingeho baitu sinu za bei okazigura zinga ze 15 za bei nyonzi rode idaho ezo za bei muno za bei baite ebicholi binu timberenge atsazino tibiri mberenge mwebale kuchapa nyoke mwakulu kuko empimelo wali munugo kwekuye tinga nyoke na tiwe sawa amabaragawe bare kugora urashima amabaragawe Julius yes abakande rindi tumuhaise Julius nayo kufuta boda bikurubata iyo uri ukorera stage yonyine nene Kigorobye enu niyeri ramukiya abanywani bawo nayo kabasa ni ndamukiya Ronaldi hamu na chairman wange Roger hamni ndamukiya no mukazi wange wo muko chairman wanyu stage nwara ngugwa ni won chairman yes no mwakomere ego banzo iyo Julius na nyoba itu banyeta Julius ngambire yo ebisoro bisate biri domestic ebisoro bisatu nyowe ntabisome ntasome ha just bisoro bisatu ebiri domestic ebyo manyiri aliyo mpunu aliyo mbuzi hamune nente kanda mukiye ono runyora kurukenga ramukiyaho abanywani ba murururu abagana kwenda mururu nyoro tenkuru agambire to kurumanya amabaraga ninyo banyeta kisa kurubata bita burongo Kigorobye okora mulimo nyonkora mukyaro okora imuli ndima ole mulimo bikibi mukulima muno taba na bisholi taba bangambire ebisoro bisate biri domestic ebyo manyine ente ntama nambuzi karosi be kurunga oramukiza abantu kwa ramukiya okali ndamukiya mukazi wangu na munywani wangu bakumweta Wamara Patrick from Kashuru village kanda bakuli oli wanebi oli wanka I'm from Kigorobya here okay oni okutude chapati chapati kanizisana zikuzoka kurungi amabaragawo nye tumune makurisi webale kuchapa nguchapa mpora sente zigorwa zikuzoka sente zibuzire mali zikuzoka otyo kasito kuzitoza tozitoza otyo makurisi ramukiya Kigorobya abanywani bawonkani babo kuramukia tumusime Jonani nendamukia Mwangi Patrick nendamukia Deriki nendamukia na banywani bona babalimu banzo ngambire ebisoro bisate biri domestic ebyo manyite biri domestic bisatu ente nembuzi
na Nempuno. Nempuno. Ande uje Mpuno gibaliseina. Mpuno gibaliseina. Mpuno. Ekindi. Kindi. Kwebere. Kinyebe. Karosibe kurungi. Hello, how are you? Thank you for looking nice. Banzo nkwate mungaro. What is your name? My name is Ajabare Bayale. How do we call this hairstyle? This one here. How do we call this one? Tell us. You're live on Kitara TV. Orimiki rokubaza turubaza. Rinyoro kurukenga. Dina isokere baleta bati. Nida. Ndio. Hati okara Kigorobya. Kigorobya okora muri mo. Kintu kyada. Kintu kya. Yori just mufumbo. Ego. Ramukiye abanywanyi bawo nkabasaba. Baramukiye. Basaba. Pena ukuramuki. Nkuramukiye mami wanga tusaba minduredi. Na nyaka yitwa tusime Yunisi na Kiyomugisa Dafin. Kiyomugisa Dafin kando musayi. Musajja temuramukiye. Muramukiye. Muramukiye omusajja wawo. Tokumwenda. Muramukiye mugaye nkuramukize musajja wange kwenda muno. Na musajja wange nkuramukize yikare kuru. Ko abakondo utakwenda kumuramukiye. Kintu kyada. Bati ngambira kale bisoro bisatu ebiri domestic ebyo manyire. Bisatu? Bisoro mbe. Ente. Embuzi. Na wakame. Ne wakame. Alo sibe kuru betu koine ensoni kiki. Yogenda kuru. Omusajja akakwana ata. Amabara muna bayikaini mutonda kuruga tukatandikire gente kanza tujalike tubaire Kigorobya tubazabazamu nabayikaza bali Kigorobya twenda kenge ebintu bulingo byemereire mutirekenga emirimo ekurubate tamabara jura shomono musajja mulisho mwaba moli mwebale muno ante kanza tujalike kwenda kusaba bora utaka subscribinga ga channel yaitwe na YouTube sobolo kuba no subscribing and of course omigena akade soda tosugege notification zona ezente kanza zaiti zona zitukutunga and of course nkwenda kusaba na Facebook likinge page yaitu Kitara TV my personal handles Julius Chomuhendo following ho naona mikutu hoja kubano sachinga Julius Chomuhendo nondora in the special way kwenda kubasima ni bagamati mebale munabaine mutonda kuruga mu myabasa zembaga nzakaga dikibale Kiryandongo Bulisa hoi mama Sindi Kikube hona kubasima ni bagamati. Thank you so much nabali kambuseri abali msusiza baharabu Dubai Qatar Saudi Arabia Jordan hona hali mukali nabali mu Bungereza nabali UK nabali US nywena kubasima mwebale muno ninye mutufoire kine kituleka tutatera mu ntekanze zindi Kitara TV kusaba osigaleho following or liking in the special way. I sign out. Kitara TV kwegesa kumanyisa.